Papila ra Paulo eka va le Efesa. Va-Efesa ku avanyisa ku sungula. Mina Paulo, muapostolo wa Kreste Yesu hi ku rhandza ka Xikwembu, ndzi tsalela vahlawuriwa va Xikwembu lava nga le Efesa, lava tshembekaka eka Kreste Yesu, ndzi ri: tintswalo ni kurhula a swi ve na n'wina, swi huma eka Xikwembu Tata wa hina ni le ka Hosi Yesu Kreste. A ku khensiwe Xikwembu, Tata wa Hosi ya hina Yesu Kreste, lexi nga hi katekisa eka Kreste hi mikateko ya moya ya tixakaxaka ehenhla matilweni. Ni loko misava yi nga si tumbuluxiwa, Xikwembu a xi hi hlawurile eka Kreste leswaku hi ta va lava hlawulekeke ni ku pfumala nandzu emahlweni ka xona. Hikwalaho ka rirhandzu ra xona, xi lulamisile khale leswaku ha Yesu Kreste xi ta hi tshineta kusuhi na xona, xi hi endla vana va xona. Leswi a ku ri ku rhandza ka xona ni makungu ya xona, ku endlela leswaku hi xi dzunisa hi mhaka ya tintswalo ta xona leto saseka ngopfu, leti xi hi nyikeke tona eka n'wana wa xona la rhandzekaka. Hikuva hi ku fa ka Kreste ha kutsuriwa, hi rivaleriwa swidyoho swa hina. Tintswalo ta Xikwembu i tikulu ngopfu, ti nga leti xi nga hi chululela tona. Hi vutlhari hinkwabyo bya xona ni ku anakanya hinkwako ka xona, Xikwembu xi endlile leswi ku nga khale a xi lava ku swi endla ha Kreste. Xi hi tivisile ku rhandza ka xona loko a ku fihlekile, loko a xi lava ku ku yisa emahlweni, minkarhi ya kona yi kondza yi hetiseka. Ku rhandza ka xona i ku hlanganisa swivumbiwa hinkwaswo swa le matilweni ni swa laha misaveni, nhloko ya swona a va Kreste. Hakunene Xikwembu xi endla hinkwaswo hi laha xi rhandzaka ha kona ni hi laha xi pimaka ha kona. Kutani xi hlawurile hina Vayuda ku va vadyandzhaka va xona eka Kreste hi ku tilulamisela ka xona ka khale, ku endlela leswaku hina hi nga lavo sungula ku va ni ku tshemba eka Kreste, hi dzunisa ku twala ka xona Xikwembu. A swi ri tano na n'wina vamatiko, loko mi twile rito ra ntiyiso, ma nga mahungu lamanene ya ku ponisiwa ka n'wina, mi pfumerile eka Kreste. Kutani Xikwembu xi mi funghile hi moya lowo kwetsima lowu a xi tshembisile ku mi nyika wona. Moya lowu i xitiyiso xa ndzhaka ya hina leyi hi nga ta yi kuma siku Xikwembu xi nyikaka ku tshunxeka loku hetisekeke eka lava nga va xona, ku endlela leswaku va dzunisa ku twala ka xona. Hikokwalaho na mina, kusukela loko ndzi twile ta ku pfumela ka n'wina eka Hosi Yesu ni ta rirhandzu ra n'wina eka vahlawuriwa va Xikwembu hinkwavo, a ndzi tshikanga ku khensa hikwalaho ka n'wina. Ndza mi anakanya emikhongelweni ya mina. Ndzi kombela leswaku Xikwembu xa Hosi ya hina Yesu Kreste, Tatana la dzunekaka, xi mi nyika moya wa vutlhari, xi ti hlavutela ha wona eka n'wina, leswaku mi ta xi tiva swinene. Ndzi kombela leswaku miehleketo ya n'wina yi pfuleka, mi ta tiva leswaku ku tshemba loku xi mi vitanelaka kona hi loku ko yini, ni leswaku ku tala ka ndzhaka ya xona leyo saseka ngopfu leyi tshembisiwaka vahlawuriwa va xona hi loku ko yini. Mi ta tiva ni vukulu lebyi nga pimekiki bya matimba ya xona lama tirhaka exikarhi ka hina lava pfumelaka. Matimba lamakulu lawa ma ha ri wona lama xi ma tirhiseke hi ntamu loko xi pfuxile Kreste ekufeni, xi engeta xi n'wi veka evokweni ra xona ra xinene ehenhla matilweni. Kreste wa fuma kona, ehenhla ka hinkwaswo leswi nga ni vundhuna, ni ku fuma, ni matimba, ni vuhosi, naswona u le henhla ka mavito hinkwamo lama nga vuriwaka, ku nga ri enguveni leyi ntsena, kambe ni ka nguva leyi nga tata. Kutani Xikwembu xi vekile hinkwaswo ehansi ka mikondzo ya Kreste, xi tlhela xi n'wi nyika eka kereke, a ri nhloko ya hinkwaswo. Kereke i miri wa yena, yi hetiseka hikwalaho ka yena loyi a hetisisaka swilo hinkwaswo hi matlhelo hinkwawo.